Agent 5-0! Napalabas, iti panagsarsarita da Puroy ken ti inana. Nakadlaw tinaud-udi iti sabali at tigtignay ni Puroy. Iti day tamot lang agundaway. Nagtultuloy iti panagtakaw da Puroy ken Aldot iti Campo Santo. Iti maysang aldaw pinasyar ni Puroy ni Iding. Tapnoy daton namanen ti panagayat na iti balasang ngem napailang daytoy. Iti met panagsarita da Puroy ken Aldot. Naibaga ti lakay ngaglaylupay lang dagitoy gaputa nagimbistigar dagiti pulis may papan iti panagtakaw iti Campo Santo. Itagagayem, denggan yu ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Kas may sa asipulturero, sinong batak dagiti saludsod da. Imbagak apalso dagiti nakalap da nga impormasyon. Patsimtumot dagiti a pulis mang Aldot. Anyat kayat mo asawan, Puroy? Ituloy talatat yagtakaw. Siyak tagbalin a lookout no kas pangarigan. Day tamat ka ti pampanunutek. Talo ti pagad-adalag iti kolehiyo nga nakaw. Isu asaan ang mabalay na may sardang ti operasyon ta? Isumat. Sayang dagiti matakaw ta. Awan gayam, kumusta mo ti trabaho mo kini Madam Laida? Kurang nga ron ti masuswildok ko ana. Isu nga agaramid tayo ti sabali a pamuspusa na pagkwartaan. Sige, ang magannad ta. Wan. Mala, timbrian nak, no adamanen maitabo na bangkay. Sige, siyak ti makamaw. At dadag iti pasamak akas iti naibagakanyak itay ni Espiritu Aubrey. Uray kayam diti nga ini. At damot mapaspasamak a panagtakaw iti lungan. No panunutag ka na imbag. Anyat ar-aramidin ti caretaker wenno ti sepulturero iti Campo Santo. Kayat ko ti tumulong ka dagiti otoridad ditoy. Wen, tumulong ak adida pulos maamuan. Insan, tutan, nakasangpet mo tanda angkel kan anti diti balay. Agpakadak pailahin. Sa dino ti papa na minsan? Agreportak iti opisina. Adala na patag nga ramida. Sikat ti makam mo. Di ka matanagan insan. Kanayon ti panagkararag ko para kin Insan Maria. Sapela ko ma. Malasatan na ni patay. Insan. Nakapagpakadag matin kada angkel ka nanti. Agsubliak matlang. Kalpasan ti ramida. Ay, makapasikor, Puroy. Awan mar-aramid. Uwan nga rod. Uray di po niraryawan matrabaho. Awan mo't ngamin sa balya trabaho ta. Malaksid iti daytoy. La 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 la. Kasi ino day tabag ti. Itala ang makitak dito Campo Santo Nayaw-awan la day tabag ti. Ay! 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 Kung kunamatlatan kada kami. Ay! Sardang mo man day tabag na tingtingam. Nagsakit kilapaya. Maturog siyak dito yung rabaw pansyon. Ano? Maturog kalatan adal alya dita. Si Katel Arya, lakay tikbalat. Aniya? Lakay tikbalang kung kunamatan kanyak si kabagte. Hoy, dinak pagbabagtita na. Sakit ulo. Ilotom man. Nagloko kan? Ipailot mo taulom kanyak? Ay, saan gayam? Ilot mo sakak, bannog-nag na. Ay, Diyos kay. Naglaingan nga kibaon. Bannog siyak na Si Kangay, Papispisang ka na Ay. Saan mga Aldot?
Makasilang. Ibawang talaangan nga agtakaw. Anya? Pakairanudan da ito'y abagtik. Gore ka man. Amom tinagan mo si Kabagtet? Wan! Amo! Ay! Anyat nagan mo. Tirso! Na? Irsaw? Mga aldot. Amo na matasong batan ti sa rodsud mo. Wag. Di na pampanunutin dagiti isaw-sawang na tabagtit nga raud. Naguli mo kayo. Nakatangad. Kutsang kakita na dagiti tumatayab. Tirso? Anyat kit-kita, Maturugak. Anya? Kasta ka maturog. Nakatangad ken nakamulagat dagiti matam. Bagtit na talaga da ito'y. Ay, Di pa'y makasarita mo't itilimpyaw. Nagmalmalim nga dag dito Campo Santo. Naglawagayam ti Ariana. Adda nadlaw ko kadagiti pansyon. Bangking ti panakay simento dagiti lapida. ay, bagte. Agda ka pala dito yung Campo Santo? Addan ti sepulturero alastog. Apay, di mo ti agawid? Aswang! Hoy! Pumanaw kan dito yung Campo Santo, no di mo kaya't nga ikali ka si bibiyag. Tawakit din? Siyak ni Spider-Man! Tayap! Bagtit talaga. Sana makasarita itinasaya at dagiti bagtit. Naku ni di balay ko man siya! Dakon ti tawa na! Darasam ti pumanaw, bagtit! Weng! Ha, agturong iti musulyo ti baknang. Dayjay ti bagbaga na balay na. Dayjay, nagiddan ti loko iti sango ti musulyo. Madadal ti diskartitan no kasta, Mang Aldot. Uwin nga raud, di mo pen pumanaw di bagtit ije Campo Santo. Sa nabalay, tabagtit mo't da jay. Di na mo ti sasawon na. Kit no kas pangarigan agtakaw ta. San mo't lang ang makaipulong. Saan tangag pabak ka dagiti daddo grupo, poroy? Mas daawak mo't kun ka. Si katikir-tikir dito'y public cemetery. Malibasan da ka pala dagiti sa baling agtakaw. Puroy, naglawat ti Campo Santo. Sa anak mo takanayon nga grunda, makabannog. Siguro, Mang Aldot. Ado pa'y dagiti na ipumpon dito'y abak nang anya. Katuan na. Ado ti naitabon dito'y. Ada na panunot kong aramidan. Anya day ta? Tubtubon ta dagiti pansyon. Anam na mahin ta nga damaalata pagsayaatan. Mayat day ta na panunot mo, Puroy. Sige, mayata. Rugyan tayo ton rabi no bigat. Ada pa'y ngamin ipatrabaho ni Madam Laida kanyak. Ada serbisa ka natayan. Sige. Urayan kay jebalain ton sardam. Rugyak man ti mang sorbi iti pansyon at ubtoben ta. Balasang gayam ti serbisak. Napudot pa'y. Nagpintas. Apay yan. Apay kastoy mo tunti. Rignak. Ikatag tinayulis sa puraw kinkwa na. Diyos kay. Pasla. Nakaturog lang tilangana. Makamuditan. Puroy,
Apay nagbayag kay Timorke. Nabayaganak iti kwa sinirbisak, madam. Gagaputa. Takwa. Apay ang kastamot ti panagsaom, Puroy. Di kan samot makabalikas. Nalpasan, madam. Mabalingan nga kwa. Irwarte bangkay manipod iti morgay. Ala, ibagam nga rod ka dagiti kakaduam, ha? Da isimpadan dagiti kasapulan ti pinusay. Agur-uray ti pamilyanan. Nalaing kamit gayam nga agmasahi, Dita. Dita bukot ko. Pigsaan! Anay ko, di mo ay pigsaan, masaksakitan, Ilot bukod, pigsa ko namsa. Sapay nagdakkel ti bagim. Nay, kasla naragsak ka, Puroy. Gusto pa lang. Wen Anyat pakaragsakam nga secret. Jak ibagbaga. Sige, agpainom ka nga rodin. Sige. Agrenak tayo iti arak kita, mga aldot. Painuman ta mamait ni Rambo. Sino ang Rambo? Dito yung manabagtay. Rambo, timpanagan ka. Mayat, tibagbagina. Aya. Ay, Rambo. Kaduaan na kami agumatang itiarak. Kaginom tayo. Itagay mo. Adun ti kwarta dagito yan. Adun tinainom tang arak. Hindi, naibos matgaya man. Lokat ang damay sa. Pati manglimlimo. Ay, Rambo. Talaga ka di mo kaya ti uminom iti arak. Kapay agkatawa. Ay, sungbatan na kaya dahil tabag tititilimbi, Sumungbat man, ngansan nga agsusurat. Mga aldot. Kastoy gayam tirik na tinaragsak. Anyat kaya't mo asawan? Amumon ti kaya't ko asawain. Basta naragsakak. At dalakit di mabingi na ramid tayo ti Apuroy. Kung nagtumot ka, Puroy. Agam, aguray ka man. Sino nga iti nagasat a babae? Nakaunakin ka? Jak ibagbaga. No, di mo ibaga. Jakpat siya, ti ibagbagam. Ha? Oh, bulili kong kansamay. Saan? Puno ti bagbagak. Ibagam man ti napasamak. Wano ti amuman. Nay, indumog mumutan iti lamisan, mga aldot. Hoy, mga aldot. Napartagdan. Turugan na kamay. Kaski ka lakay. Hoy, Rambo! Sikanti kadwak nga ginom. Tanabarte ka ni mga aldot. Sige, inom. Ha? Hay! Hay! Apay ngay! Imbilang mamatag! Sayang! Inom siya arak. Inom siya. Di may belang! Sayang! Talon niya aldaw nga agpalpaliwak dito kampusan to. Ngam awan pala tinaktuak ka nagtakaw. Nimang aldot. Pumanag na. Surutak. Binatugan na di may sapan dyan. Kat sininyaran na. Inugudan na babaen ti uging itirabaw ti pansyon. Agin na yadak lamang paliyogin ko na. Parparutan na dagiti ruot anay palawlaw iti pansyon. Ti pansyon nga day ti abay ko.
namarkaan mat babaen tinayugad nga uging. Anyat kay tasaon dito eh. Hoy Rambo! Anyat yan aramidom dita. Hindi po rin tatay tinikutak. Anyat yaramidan ni Leonardo iti dayta agundaway. Gagayem di uliwan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.